Assalamualaikum, welcome back to my channels. Before korang continue video ni, korang subscribe, like, comment and share my video, okay? So jangan lupa tau, walaupun video I ni bosan, it's boring video, but I'm trying my best to upgrade my editing, my communication. So I hope you enjoy my video, and then if you have any comments, you can comment down below, but jangan kecam, okay? I'm still baru, and then record pun pakai phone je. So sorry kalau video ni bergegar ke apa ke, sebab record pakai phone biasa. Then my phone is not that bukan terlalu new version lah, bukan ni sangat. So I hope you enjoy, okay? So korang tadi dah tengok kan apa I beli tadi, video tadi barang apa. First I beli perfume. Perfume tu sangat bagus, sangat macam bau dia tak ada terlalu kuat sangat. Setengah orang suka yang kuat, tapi for me I don't like. Lepas tu
second barang I beli untuk hard shell case, which is like untuk HP punya my laptop. Tapi yang hard case tu untuk Huawei punya size. So ingat, sebabnya bila check dekat Shopee ke mana-mana ke, dekat website yang lain, semua tak ada yang untuk HP punya hard case yang macam tu. So I like hard case. Lepas tu kalau nak letak stiker untuk HP tu macam sayang. Dah lawa, tapi tak, dah lawa dah hard case tu, tapi tak muat. So it's a fail video yang tu. Tapi I upload juga sebab cantik hard case tu. Lepas tu third barang I pergi dekat DIY. DIY sekarang kan ada banyak barang untuk rumah, untuk bilik yang cantik-cantik. So I beli LED light, tunnel light, maksudnya untuk atas meja. Kalau korang tengok kat Shopee banyak kan yang macam tu, tapi yang ni pun murah je, dalam RM14 macam tu. Dia sangat cantik, and then dia ada macam I pilih yang, kalau for me I pilih yang moon punya, tapi yang ada juga bentuk cactus, ada juga bentuk apa panggil tu, macam-macam bentuk lah. Ada stars, cactus. So cantik. Bila korang macam nak letak untuk macam, kalau apa tu panggil, kalau untuk bukan meja tidur, lampu bilik tidur pun okey. Sangat, dia bukan saja boleh jadi cermin, tapi boleh jadi lampu tidur juga. Macam tu. Lepas tu the last barang I beli dekat DIY juga, I beli tripod. Selalu orang guna untuk shoot video ke, ataupun nak buat video letak kat YouTube, orang guna stabilizer. Paling, orang kata paling siapa yang guna record guna handphone, guna stabilizer. Tapi for me, I tak banyak, maksudnya tak banyak lagi duit untuk nak beli stabilizer tu. So I beli tripod. Kualiti dia pun okey lagi okey daripada guna, maksudnya kita record sendiri guna tangan. Tapi kalau guna tripod ni, dia kualitinya lagi baik lah. So kuning kan, tadi makan kunyit. Lepas tu kalau boleh guna stabilizer lah. Lagi senang, lagi cantik. So hopefully I boleh upgrade. Boleh upgrade. Bukan setakat daripada guna phone, tapi mungkin boleh guna GoPro ataupun guna kamera. Lagi senang kan, lagi cantik. So hopefully macam tu. Korang kenalah banyak like, subscribe. So I think that's all. Thank you. And kalau ada apa-apa, korang boleh komen, ataupun korang boleh pergi dekat IG untuk DM, untuk mungkin nak video ni mungkin boleh baik boleh lagi ke, macam mana ke. So thank you and enjoy.